Ovo groblje do sada je predstavljalo sramotu i kosovskih privremenih institucija, ali i nekadašnjih meštana rasutih po Srbiji i svetu, jer se od žbunja i šiblja spomenici i grobovi nisu mogli ni videti. Zato je Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa Udruženjem istoričara i studenta istorije iz Kosovske Mitrovice krenula u sređivanje groblja, koji je, kako to ističu, najjasniji spomenik vekovnog bitisanja srpskog naroda na prostoru Metohije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju se trudi na svaki način da bude što bliža raseljenim licima. Što se tiče ovih akcija uređenja groblja, mi smo još prošle godine krenuli u saradnji sa Udruženjem mladih istoričara iz Kosovske Mitrovice i Kraljeva. U akciji čišćenja najveći deo posla odradili su radnici Srpske lokalne samouprave iz Goraždevca. Ova inicijativa je potekla od Kancelarije za Kosovo i Metohiju i posebno iz Kancelarije Kraljeva od Aleksandra Erca, koji u saradnji sa opštinom Peć, evo mi smo danas ovde došli, da im se pomogne, da im se dokaže da opština Peć voli da se ljudi povrate. Teško je da se radi zato što je zapušteno, niko ovde i ne živi, niko i ne dolazi da to obiđe. Teško i doći do ovde, put je loš. Vidite da i sami svih ovih 15 godina koliko je ovo groblje zaraslo u šljive, da to nikad niko nije čistio i evo, hvala Bogu kad je potekla neka inicijativa i mi smo danas ovde spremni da pomognemo što možemo. U Crnom Vrhu, selu Nadamak Peći, je do ratnih dešavanja i pogroma živelo isključivo srpsko stanovništvo. Danas, i pored izgrađenih 6 povratničkih kuća, ovde ne živi niko. U akciji sređivanja groblja učestvovao je jedini Milisav Živaljević. Bilo je jedno 35-40 kuća. Kod mene samo tamo 15 kuća Živaljevića bilo. Zogovića, Jočića, Gojkovića, Lazovića, tako da otišlo je to. Računali smo se povratiti, međutim, lažno je bilo to povraćanje. Što se povratnika tiče, tu je samo gospodin Živaljević i to i jeste jedan suštinski problem. Svi traže od kancelarije da izađe u susret, a kada kancelarija nađe načina da pomogne, uvijek je povratnika malo. Međutim, mislim da nemamo pravo da reagujemo na način da kažemo da oni ne žele, moramo da delujemo stimulativno i ovo danas što radimo mislim da je jedna predivna akcija. Zahvaljujem se svima onima koji su se uključili u akciju i da groblje za koje možemo reći da 15 godina nije očišćeno, da ništa na njemu nije urađeno, danas će, ako može tako da se kaže, da zablista. Ne može da zablista zbog srušenih spomenika i svega onoga što su vandali uradili, ali doći će vreme valjda da ćemo i spomenike uspraviti i da ćemo pokazati i svetskoj zajednici i svima da Srbi nikada neće zaboraviti ono što je za njih najsvetije, a to je njihova zemlja i njihovi preci. Pomenimo na kraju da i pored urednih najava nadležnim organima, niko od predstavnika EULEX-a i KPS-a nije obezbeđivao radnike prilikom sređivanja groblja, iako je poznato da je bezbednost u ovom mestu na toliko niskom nivou da srpska noga nije kročila u Crni Vrh više od 3 godine. Možda će sređivanje groblja demotivisati one koji su ga godinama rušili da nastave nepočinstva, a možda će biti signal i nekome da je i pored svih prepreka i opasnosti povratak moguć.